bwaba bwo buryo bwa nyuma bwo gukemura ikibazo kimaze imyaka irenga 25 mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa n'indi kinamico y'uburyo bw'itangazamakuru igamije kurangaza amaso y'amahanga. Kuri iki cyumweru tariki 29 Werurwe Kisangani mu ntara ya Chopo hafashwe icyemezo gikomeye gisubiza mu bikorwa amasezerano y'i Washington. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ku mugaragaro n'urusaku rwinshi itangira ry'ibikorwa bya gisirikare byo guhiga no gukuraho burundu abarwanyi b'umutwe wa FDLR basigaye ku butaka bwa Kongo. Muri aka kanya rero tukaba tugiye gusesengura byimbitse ibiri inyuma y'ibi bikorwa byose, impamvu bitandukanye n'ibindi bikorwa bya kera n'ikisha inyuma cyatuma iki gikorwa kibipfabusa niba kititondewe. Nimugume hano twitonde tubisuzume. Mureke dutangire n'ukuri kw'ibyabaye ku buryo bugaragara. Iki gikorwa gikomeye cyatangirijwe mu mujyi wa Kisangani, bikaba byari biyobowe n'umwe mu basirikare bakuru kandi bafite ijambo rikomeye muri FARDC, ni General Chaligunza Jacques, umuyobozi mukuru wungirije w'inzego z'igisirikare, Commandant Adjoint de l'État-Major General, akaba n'umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bwa General Chaligunza, uru ruzinduko rwe rwa gisirikare rwe rufite intego imwe rukumbi: gutangiza urugamba rwo kurandura burundu ibikorwa bya FDLR. Yahageze bwa mbere aturutse ku kibuga cy'indege cya Bangoka Kisangani, maze n'ingoga n'umurava mwinshi ajya mu kigo cya gisirikare cya General Bauma. Muri iki kigo hakaba hari hateraniye ibihumbi by'abasirikare biteguye, aho General Chaligunza yayoboye parade y'ingabo agatangaza ku mugaragaro itangira ry'iki gikorwa cyitwa La Traque des FDLR. Mu ijambo rye rikomeye kandi ririmo umuburo ukaze, General Chaligunza ntiyari yiminwa ku byo asaba abarwanyi b'Abanyarwanda ba FDLR, aho yabwiye imbaga y'abasirikare n'itangazamakuru muri iki gikorwa ko igihe cyo gukina cyarangiye. Yagize ati: ku bushake bwabo cyangwa ku mbaraga bagomba kuduha intwaro, ntabwo dushaka kumena amaraso, ariko bagomba kwishyikiriza kugira ngo basubire mu gihugu cyabo u Rwanda. Cyo ntabwo ari aha muri Kongo, no kuvuga ngo iwabo ntabwo ari aha muri Kongo. Iri jambo ryari rigenewe mu buryo butaziguye abarwanyi b'iterabwoba ba FDLR bakishe mu mashyamba y'uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Babinyujije mu itangazo rishingiye kuri Kisangani, intara iri kure gato y'imirwano ya buri munsi cyangwa ku mirongo y'urugamba, bikagaragara nka centre y'imyiteguro cyangwa ibikorwa bya politike biherekeza ibya gisirikare. General Chaligunza yagaragaje ko gahunda iteganijwe yoroshye ariko ifite imbaraga. Bwa mbere habayeho nk'uko abivuga icyiciro cy'ubukangurambaga bwo gushishikariza aba barwanyi gushyira intwaro hasi ku bushake, no kuba ni sensibilisation. Icyo cyiciro kikaba cyaragenze neza hakurikijwe imvugo y'uyu muyobozi. Bwa kabiri abazishyikiriza, no kuvuga ingabo za FARDC bose bari gushyirwa mu kigo cyihariye cyamaze gutegurwa no gutunganwa muri uyu mujyi wa Kisangani, novani muri Kantonoma, aho bazaba barindiwe umutekano by'agateganyo mbere y'uko batahurwa bidasubirwaho iwabo mu Rwanda. Wijambo muri uyu muhango ryari rifite icyo rivuze. General Chaligunza ntiyigeze ahisha inkomoko y'iki gikorwa. Yatsindagiye ko ibi biri gukorwa mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'I Washington, Accord de Washington, hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, kugira ngo yizeze abazishyikiriza ndetse n'amahanga ko bitazaba amanyanga cyangwa umutego. Yashimangiye ko ibi bikorwa bizaba bikurikiranwa hafi n'inzego mpuzamahanga. Yagize ati: ni garanti, ni igikorwa gikurikiranwa na buri wese ndetse n'amahanga. Avuga communauté internationale, ni igikorwa kizakurikiranwa kugeza igihe tuzaba turi
kuba twabasubiza iwabo. Kugeza ubu rero amakuru ava Kisangani aravuga ko amabatayo 3 y'ingabo za FARDC yamaze gukusanwa kandi ko yiteguye kuva muri Kisangani mu gihe kidatinze ngo bajye aho ibikorwa nyirizina byo gushakisha FDLR bizabera mu mashyamba yo mu burasirazuba. Ibi byerekeza ku mbaraga za gisirikare zikomeye zashyizwemo. Kugeza hano iyi nkuru yakagombye kugaragara nka gahunda nshya ikomeye kandi itanga icyizere cy'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo hashingiye ku gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga. Ariko se niko biri by'ukuri? Nyuma y'iri tangazo rikomeye rya General Charles Gonza Kisangani, hari ukuri kw'ibihe bishya kuri mu mirwano nyirizina mu burasirazuba, ukuri kugoye cyane gushyira mu bikorwa kuruta uko itangazo ryumvikana. Hano niho tugiye gusesengura ikibazo kigoye cyihishe inyuma y'ibi byose biri kuba y'aya makuru. Ikibazo cy'ingenzi si ukwifuza guhiga FDLR, ikibazo ni ugutahura FDLR n'icyo yanditseho. FDLR muri 2024 ntabwo ikiri wa mutwe w'abarwanyi bari kumwe muri kantonoma cyangwa wasanga ahantu hamwe bashobora kurwana no gutandukanwa byoroshye. Mu myaka irenga 20 ishize uyu mutwe washinze imizi mu buryo buteye ubwoba mu mibereho, mu bukungu no mu rwego rw'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR ntabwo ikiri isole kandi ntabwo byoroshye kuba wayidentifyinga mu buryo busanzwe, ahubwo yihinduye icyo twakwita umuryango w'imiyoboro myinshi. Ibishatse kuvuga iki? FDLR yagiye yinjira ndetse inakontorora mu buryo buziguye cyangwa butaziguye indi mitwe y'abarwanyi. Ubwo turavuga abamilisa, abazalendo cyangwa abandi bameze gutyo, abamayimayi ndetse na leta bitirirwa kari abakongomani cyangwa abayobozi b'abakongomani, kugeza igihe bitagishoboka gutandukanya abarwanyi bayo ndetse n'abindi mitwe. Dore urugero rugaragara neza mu buryo twabonye mu gusesengura. Bashingiye ku miyoboro ifatanyije na FDLR, harimo uburyo butandukanye bw'umutwe wa CMC Nyatura utuye mu turere twinshi. Uyu CMC Nyatura ni umutwe w'abarwanyi basanzwe bitwa ko ari abaturage bahitwa Rwahutu muri Kongo. Ayo ni amakuru twakomeje kugenda dukurura kandi ntabwo bihishaho cyangwa ngo ube wapfa kubabona byoroshye. Vuba hashize amezi make hagaragaye indi mitwe y'abarwanyi yita Wazalendo VDP, nk'uko itegeko rya Kongo ryabemereye kurwanya M23. Muri iyi mitwe mishyashya twavuga nka UPRCN, MCDPN, UFDPC na MPA. Iyi mitwe yose ni inshuti z'ukuri za FDLR. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bakora bari kwagura imikorere yabo, ubwo navuga FDLR. Iyi mitwe rero niyo ikoreshwa mu buryo bw'agakingirizo k'ingamba nk'abasirikare bunganira cyangwa uburyo bwo gukwira hirya no hino kugira ngo babe batapfa kuvumburwa. Bityo rero General Charles Gonza no kwifuza kwa FARDC Kisangani guhiga FDLR bagomba guhura n'iki kibazo gikomeye, gutangiza igikorwa cya gisirikare cy'umwihariko kirwanya FDLR utitaye kuri iyi miyoboro yayo yose n'imitwe iyanditseho cyangwa ifite aho ihuriye nayo, bishyira FARDC mu kaga gakomeye n'ibibazo bitatu bidasanzwe. Icya mbere, bituma gusenya FDLR biba nkaho ari impossible, bisa nkaho bidashoboka. Abarwanyi ba FDLR igihe cyose bumvise igitero cyabo iyo gitangiye bashobora kuba rwose baburirwa irengero cyangwa bakanaburirwa. Ngira ngo murabizi ko bajya baburirwa ubundi bakivanga mu mitwe bafatanyije bari kumwe mu birindiro bimwe, bakaba
bayoborwa n'abayobozi bamwe baba Maimai b'abazalendo ndetse n'abandi bari mu gisirikare cya leta FARDC. Ntibashobora rero cyangwa ntibishoboka kuba warobanura FDLR nyirizina muri ako kajagari. Ibyo bikaba byaragiye biba impamvu yuko kera ibikorwa nk'ibi byagiye biba imfabusa. Cya kabiri, ubu buryo buratuma imirwano iba ikinyoma gikomeye ku buryo tactique, kubera ubwinshi bw'imitwe y'abarwanyi ifite ubudahemuka budasobanutse. Uyu munsi bari hano, ejo hariya. Biragoye kumenya umwanzi w'ukuri, real enemy. Ibi bituma habaho impungenge z'ikosa rya tekinike, bita mistake technique, n'ihagarikwa ry'abasirikare badakenewe kurokoka, ndetse n'iyicwa ry'abaturage benshi badafite icyo bazi, kubera kenshi iyo uyu mwanzi ahungira muri iyi mitwe baba barakreye aba ari hafi y'ingo z'abaturage. Cya gatatu, kandi aricyo giteye inkeke cyane, bituma habaho ibikoresho bya politike bireshya ariko bigoye gusobanura. Muri uyu mwanya turi gusesengura hano muri Kongo, imitwe nka Nyatura n'iya Wazalendo ikoreshwa cyane nk'umutwe w'imbaraga z'abunganira FARDC mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya M23. Amakuru anyuranye n'imiyoboro isesengura kitonderwa ni mu nyandiko zagaragaye yerekana ko habayeho n'amashusho amwe muri yo yerekana abarwanyi ba FDLR aribo bari kwereka no kwinjiza mu gisirikare abaturage bashya b'abarwanyi muri Masisi imbere y'abayobozi ba FDLR muri 2023. Indi video yerekana FDLR ariyo irwanira FARDC muri operasiyo yo kurwanya M23. Ubu rero ni nko kuvuga hagati inshuti z'ubutasi cyangwa abantu tekinike, ni ukuvanga bafatanya mu buryo bw'imirwanire na tekinike, bakaba bakoreshwa na FARDC n'umwanzi inkoramutima cyangwa FDLR hashingiwe ku masezerano yo kwirandura. Ni ibintu bisa nkaho bigoye cyane nk'uko mubyumvira. Barivanze mu buryo bwose bushoboka mu ngabo za leta ndetse no mu buryo bwinshi. Ngira ngo mwigeze kubona amavideo agiye atandukanye ndetse n'amafoto yagaragaye Denise Nyakeru ajya gusura abasirikare ba CRAP barasiwe ku rugamba. Ubwo n'umugore wa perezida ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, yaba aba FDLR bapfuye. Ngira ngo murabyibuka neza izi operasiyo zose ko zagiye zigenda ndetse n'amakuru ahari. Ubu amatangazo yose ya FDLR ari kwandikirwa Uvira abariyo murabazi. Byose rero ni ibintu bigaragaza uburyo ibi bintu bisa nk'ikinamico. General Charigonza rero mu kigo cya Bauma Kisangani akaba asaba abarwanyi gushyira intwaro hasi cyangwa bagakoresha ingufu, asa nk'uri mu kinyoma kuri gahunda y'ukuri iri muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bice. Iyi operasiyo rero yo kurwanya FDLR atayoboye cyangwa hatabayeho target ku muryango wayo n'imitwe yose yanditseho ifitanye isano n'iyi FDLR, bimeze nk'uko amagambo abivuga, kuvura igikomere utashyizeho igipfuko. Urumva ko ari ibintu biba bigoye cyane. Ugerageje gusa kumva ibihari cyangwa gushaka umuti, ntabwo wapfuka neza ngo imyanda ibe itagara. Ni ukuvuga ngo udapfutse n'ubundi imyanda iza mu gisebe. Biragoye nyine kuba wavura igisebe utagipfutse. Imyanda ikora iki? Ikomeza kuzamo ama infection ndetse n'ibindi bitandukanye. Bityo rero igikomere kirakomeza kigakura, rimwe na rimwe kikaba cyanaba kibi cyane kikabora. FDLR rero yaba yaranyuze inyuma y'ibi byose ikagaruka ikomeye binyuze mu miyoboro yayo imaze imyaka irenga 25 yubaka.
urugendo rushya rero rwatangirijwe Kisangani rurerekana ko habayeho ubushake bwa politike kandi ko hari imyifatire ya gisirikare ikomeye hashingiwe ku masezerano y'I Washington n'ubushuti n'u Rwanda cyangwa ntago Kongo ifitanye ubushuti n'u Rwanda kuko ishaka gutera u Rwanda hanaba mbeshya. Ntabwo rero abantu bakagombye kuba batekereza ko ibintu Kongo izabikora nubwo aka kanya iri kwerekana ko igiye kubikora. Reka rero dutegereze turebe uburyo bugomba kurenga ku ijambo guhiga FDLR bukaba ibikorwa byo gushyira hasi intwari imitwe yose yanditseho cyangwa bifite aho bihuriye iri afiliye nabo, abo ni ba Nyatura n'imitwe yose ya Wazalendo twavuze yose uko ingana. Ibyo bikaba bisaba iki rero? Amakuru y'ubutasi yimbitse kugira ngo harebwe hirya no hino hakagenderwa kuri cartographie des réseaux d'influence, gahunda y'ubwunzi n'inteko yo gushyira hasi intwaro, gukuraho umutekano muke no gusubiza mu buzima busanzwe, kureba nyine izo gahunda zose ku mibereho y'imikorere y'uduce bagiye kurwanyamo FDLR. Ibi byose bikaba byatanga icyizere ko abarwanyi abakira. Icyangombwa cyane kuruta byose birasaba umubano w'ubutegetsi n'amategeko kuri statut y'imitwe yiyita Wazalendo. Ese FARDC yemeye gukoresha iyi mitwe mishya cyangwa inshuti zabo mu kurwanya M23 izaba ariyo izasenya iyo mitwe kugira ngo isenye FDLR? N'ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane kuba umuntu yabyumva. Turabashimira rero kuba mwabashije kubana natwe muri muri yose uko yakabaye. Inshuti bakunzi ba Pilot News TV, ngira ngo murumva ko ikinyoma cya Washington, ikinyoma cya leta ya Kongo ku masezerano ya Washington cyongeye gutangira. Charlie Gonza yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga zose, buniwe bari kuvuga ibitangazamakuru byose, buniwe bari kuvuga. Natwe rero tukaba dukomeje kugenda tubageza amakuru yose 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.